Kublai P Baro Shakatup Kubor Jongi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka sni kilong. Kem ki pat ba ya unong ya lam kinong tu ha Bangladesh. Tanwan ra dawai ka Zinmed Pharmaceutical hatengkong yen ki breu. Be ke HYC samut kinong bela bar jela na Nehu campus. Ban penkup buram ke NPP Youth Front ya ki samla ka Sor Shillong. Bat menta ngi pai shi kubor ki bakambanya. Ki pulit ke Southwest Khasi Hills rengkat ke jingerap ki borsnong kila yo kem yo nong yalam ka kunhun nong tu bat rong breu na Bangladesh. Ubaladon kti ya ka identity card, ubaladon ya ka identity card jung ki pulit Bangladesh na kasnong Conjoy B. Hagamit pratarik nailar kani ka kunhun nong tu kala rung hasnong rong dangai hagapor khatwe shiteng menmit. Kala bom bat pen saujur ya we utrai dukan bat kila persang ban raya u sha Bangladesh. Yauni utrai dukan lakit marmar sa Shillong Civil Hospital ban yo kijing sumar bakerki. Tanghapo kendiat kenta. Hakapor lai baje kenjat syai kani ka kunhun nong tu kala rung hakaketem ti maushun ha bagli. Kila syong hakani ka ketem hadu ban sedang mi isngi bat kila hukum yaki nong tray hakani ka par maushun ban shet jing ba miki. Unong apa hara jong kani ka ketem ula pet bat ula pentip syaki bor pulit ya kani ka jingwan lute jong kini ki breu na Bangladesh. Shi kan hon ki pulit kila let syakata ka ketem par maushun ban yakun ya kita ki nong tu. Hendrai kini ki riu sneu kila suba ya ka jingwan ki pulit kila pet krat na kata ka ketem par maushun. Don bok hakapor hendriu baje men step ki breu nasionong Conjoy B kila yo kem ya unong ya lam kani ka kunhun nong tu bat kila IT hakibor pulit. Menta kidang wat bat thwet iki wei bat kidekot jong kani ka kunhun nong tu. Nakajaka bagita kinong tu kila syong ja that hak tempar maushun ki pulit kila lap yaki kapisa thok India bat Bangladesh bat ka jaket yada shadem. Lalap ru ya ka identity card jong police constable ka Bangladesh. Ki pulit kila shim bat ra ya kini ki tiarsha police station ki pat ba kini ka than kila kerpat yaki BSF ban penjur ka jing pahara hakishnong kaput bat ka Bangladesh ban rat dengkong yaki kunhun nong tu nong lute ha Bangladesh. ये पर्ची किसका है? हाँ लेफ्ट में बिठा दो। आपको बात किया और अंदर के बिठा सकते हैं क्या इसको? तेरा ही है? जी जी बिठा सकते। तेरा नाम है? तेरा नाम क्या है? बोलो चाबी आप मेरे से मिया क्यों नहीं बिशों इनो रहा मेरा मासूद पूरा नाम बोल पूरा नाम बोल आगे क्या है मासूद अख्तर मसूद यार मसूद अख्तर ग्राम नाम क्या कुमिला कहाँ पड़ता है पोस्ट ऑफिस मोहनपुर और पुलिस थाना देवीधर सुशील ये जो कल वाला जो देवीधर सामान पड़ता है है पुलिस थाना कल वाला जो सामान है ना हाँ हाँ पता करते हैं थोड़ा सा भीड़ को वो करके ना पोस्ट ऑफिस मोहनपुर कहाँ पर पड़ता है तो अल्लाह रिंग कमान हुआ ये बांग्लादेश का पुलिस ये बांग्लादेश का पूरा पिस्तौल गोली रखने वाला एक या चेस्ट कट मिल गया पिस्तौल का एक्जन पूरा मिल गया Ka company penmi dawai Zinmed Pharmaceuticals kalapan benapat ba ban penbiang yaki dawai dashin hatengkong ki yeng breu hakathai lammi ngi keri India kenang ban pensuk bat ban penbiang ya ki jingdon kam jong kinong pang kham tam haki yeng ki sam baduna breu ban thet dawai syakidukan. Kani ka company kalapan bena ban sedang ya kani ka kam haki khendiat benai ban wan. Uba lambha kurba bat uba arban sutengah ki tray mentah hakani ka company kum ki medical representative ki ban turusha kishnong ki thau ka Meghalaya ban ya wear breu ban shim ya kani ka kabu baka Zinmed Pharmaceutical ka terwa syakipad ba. Ki dawai ba kani ka company ka penmi ki long ki ba bha bat ki ba bidor kham tam na ka banta ki long yeng long sem ki baduna ka jingyo jingkot. Yaki dawai bakani ka company ka penmi laru ban sumar yaki jingri jingdup laong u Aishi Ghosh das tidar utrai jong kani ka company dawai.
office ke dalam ko Kolkata mo te gaji kendu bat ngi mun kalong ba Shwaban wan hangi utang sini menini la song kendu namar Shwaban kred kalau keno komat ni don kami izin saja ya introduction tang baye kermenir la so tu ba kiwan da jimun baki wan lomba play jimun thik ya kena isu anda bakawai ka jimun tai bangi yang hamni pelong maki pelong ya kena ke freelance program hamni hapo wati nrai ka jimun jongki lomba kinsna play ki kana sna da wai jela jong ke warehouse ru kinsna pak kumta ter kinum don shu ini ki dalan na pedai ki ba penyan ki ba bam commission agent ki don shu longin penyan ni maki tinga semua komen nomor kai mo itu ini na po shulong adu paki ong ba na media na megane te ba tamrafi la phone ila one stop sini tenganga khui tiba dada ki mui ka ba tingi don rekat ka ki min kersane ki min aja ketiga yang ketiga mon namar kani kamde nang kalat ban omba kinle business ke long kayo kam ka jam te perkat pi kendong lada kini ki play kum ki kenja health center ki balik ke situ itu kibon hanong kendong lada pi train ki ne kai ki kumno ban penyat no long makiru hiyo kam hiyo jam ke mangiru nakaliang jongi ngin ai ke jing kesan iki buat aga jo ko kawai ka long ka ba sontuna ba kani ka kentiu ka jelas ni kerteng ka nam ka jelas ka kentiu dengan ai ko beli kepang ni nomor 3 Kino yalam bat kidukot kah Treb Youth Council HYC Maulai Circle da kajing temu ban thuet eki bari kiba la ban rungtu Megalia na kajing khenra mender jong sarkar Assam kilalet jurip ikinong bala bar jela ha kajing trei jong skul ba Nehu ha umshing mau kenro ha ka khandai tarik unailar kan Nehu kadang tei yeng lai jaka ha campus jongka ha umshing mau kenro hakane ke jing jurip kino yalam ke HYC kilalap saungut kibar jela kibamdan kikot kisla bat laingut kilayo jingbet bantrei hanongpo Ribhoi district ya kita saungut lapha no shakijaka bakiwan bat eki laingut lapha no shanongpo Sajul ini bomdon lagi ni bomdon gila mentren lagi ni bomdon Kemudian mata kayak jenjar ni lu, kemudian mata juga presok buat apa nampak ada. Sesuatu jahe ni, lich nopo sini awak. Saya ramang. Saya ni kadi. Gigi, jangan kat bahaskan. Ini tentang tu tadi kikot jeng. Jahan uden. इधर का बनाया हाँ इधर का बनाया
Kaseng National People's Party NPP lengba ke Youth Front jongka kalapen ku buram haka khandai tarik nailar hinyo phomut ki samla shenrang bat kentei ke sor shillong ki bala pas bha haka matrik bat kelas 12 menta usnam ar hajar ar pusan kinoyalam ke NPP ki bakun thop ya ka Dr. Amrin Lengdo kum ka Kongsan ba Hamletson do ling bat uba HM Shangpliang kila penrehem bat pensngan yakni ke jingelang penkup buram hakani kesni Kani gede kesian ke Baningkong bagi Youth Front jaga NPP kala le buram megi samla ke sor shillong ki bala le bha haki eksamen jongki. Dekamen siam jong ke kli bat da ke jing kermen hapi bagian ai ye ke buram ke bakrau nam ta jongpi iwe biwe. Bat mupi yang ni baru ke samla ni pilong ki badan bok sikade e namara ba ya pi ye ke jingla jongpi ye jing trace jongpi lai thu tang hayeng asem tang ke institution jongpi relai thoru hapo ka NPP bathak jalai borak we yak jala jongpi kata kelong ke badan kam e ka ba pidi ban so thu namar ba yak institution jongpi lala ban ai ta ka jingi thu lenel lai pilayo yak ta ka special recognition hakabre ba ka jala jongpi hakajupli ka jongpi tege scam pirang ya beteng yak ne ka jalong ka jongpi ya ke jing ya testar jongpi habre ba ke janang jing stan namar bangi sutoi habangi pej hapa ke jala chi hakleng lagi ki dong kam shi bon ba ki khon samla ki ba mi khman ba phin salong kita kinong sandur ya ka state ka jongi laklong haka sarkar len hakidu kidu ki banta pidei ma phi kinong sandur ya ka jala ka jongi kadon ba ka jing kermen hapi namar ni sutu shai baki samla habaki temui rokam pidang la bele mar pidang don ya ka mensim pidang don ya ka jengkut jengmut ka jongpi pidang don ka jengnu jongpi pidang don ka trestom jongpi bat lang don ru ya ka mensim ban sacrifice le ban ie ki ba khoi ban em ya ka thong ka jongpi ikwa ya ka dur mar kumbalong manta abangi pet chapo ka state ka jongi bakhat ki bapas IS la slam pha dan shoot bapa IS po kat ki jala jongi last ko ka slam arja khat ar khat lai bangi IS bare next state ka jongi kata ka de benkli ban bu ka jingli phi hang ni re phiron kat ne ki samla hatu ka longmo bara ka jala jongi ki namdan ki IS ki namdan ki IFS ki IRS ki bah ka we jasngi phi pin salong Ki pulit ke Southwest Khasi Hills District haka khandai tarik nailar rengkat ki pulit Border Security Force BSF kila yo kem saumut ki beriu ki bana Bangladesh na kasnong Chiba ki badan marjan berkasnong Conjoy hak kaput berkari Bangladesh ki bala rungtu syakari India. Katkum katulong kubor laong hakani kathan ke jurbha ke jingwan rungtu ki beriu haka por senya na Bangladesh bantu dawyong. Kila dan ki khap bakini kinong tu kila pen mensau ya ki beriu hakani kathan ki pulit menta kidang penlong ki jing tokit ban lap ya ka kun hon ka bajuan tu dawyong ki ba juan lute na Bangladesh syakini kisnong kaput kari India Kinoyalam ka Maudam Academic School Organization haka khandai tarik nailar kala penlong ya ka maret thong Satnam haka kerteng jong ulayar sordar hasnong Maudam ki balasem benta hakani ka maret thong ki kentup ya ki hybrid ki samla contation rang ki riu rang ba bat ki temen ki kro ki kentin pertasla hakani ka maret thong kilong mare ban kot mare syakathong Kani kalumpung mare thong kala kring ni kinong song snong kani kathan ki bala wan ban simbenta daka jing song shin. Ya kani ka mare thong la ainam haka kerteng ulayar sordar
ubala penno baha hakiba buon kaliang haka imlang salang ka akor ka buram bat haka tieng belai bat buram para brio. Kiriu khmat kibaladon lang haka ni kasngi kikentop ya uba Sostinus Sotun MLA kinong yalam ke HNYF Ribhoy area bat kipad ba nakathan maudam. Lasam busket shikinong job haka ni kamarethong. Tu ipi ki heb kiberit bati kun samla ki wanong don ya kathong na kemenca ba pinla ban kiu ya lede ngaru ngade we na ki ba jue don menta hakikam sports but ngajui le kai man kasngi dangayola banile kai ke badminton but kadau kalong ba nga ka kerta ngala khamhe but onda pila khamhe la khamno karta ka jingko jingkhia kan sakta bagi siyo ki bunjai ki jingpang ngasai ki doktor ki nurse ki bedon hangne ka diabetes ka bakta bhayu brio tengaro ngade we na ba ka sugar ka high ba Banadu ba ngaju penlian banilai kai, na kata sugar kepa labalong lapoh du sans patam mentaka puasa ke normal, lingba ka jingilai kai. Te don kam ka jingtresh dom, kai ka bang akwa bandong ba ngasu kemen habang yasngau ba I babu ila announce ba kidon balai spa tam ki participants kene ka peni ba ki khun samla jong kadong western ribhoi ki jungi ki khun samla ki hep ki borit na kene ka dong ka than ki jungi ki sokmen habadon ki organizers ki nong penyai ki bapelong ya ki ki programs ki activities ki prepare lingba ki activities lane kita ki jinga shimenta ki jongpi kala banlong hakakam sports kala banlong haki music kala banlong haki dancing lekin no ki activities lingba ka jinga shimenta ki jongpi ki have ki borit ki khun samla haki activities ki prepare kan pen kiari pi ban penlai pi na ka jing syariam haka jing sniu jong kene ke juk ka pamenta kapa baro ngimi syekmat kiseng bahalang kimi syekmat nageleng ke sokar kami syekmat kikenhun ki baper kimi syekmat ban keren ya ka jingma jong udrox haka ne ke juk ka pamenta te ko ki hep ki berit ki khun samla ki ba I jong kene ke dong ka thain ke jungi involved yalade haki activities ki babha simenta yalade lengba ka jing 3 minute ka jing 3 stom ka jing phi haki kam ki babha jiet ya kanu ka kam ka babha pinbun kam yalade khnang ba phin lai na ka jing syariam ha ka jing sliu jong ka ni ka juk ka bamenta ki kam yale kai ka kam sports hakne ka por ka bamenta kadai kalat kalenti nak kebenta ki khun samla ki badon ya ki sap ki baper menta ngilai ya ke marathon ke bapi pila pelong bat nang ni ngelaban yo ya kita ki players ki banlek banishim menta Kino yalam kiseng bhalang Ribhoy Youth Developmental and Social Organization, Barka Megalia People Social Organization. Haka khendai tarek unailar, kala penlong da kejinglet jurep yaki dukan hasor nongpo bat shilenter ka surok ba National Highway 6. Kiba klembod yaki jing petha jong katanat food safety ka sorkar jela. Haka ni kejinglet jurep, lalap kartu kani teli kidukan kiba layat lat yaki jing betha jakatanat food safety pat donru kiba dang de yaki jing bam pocket kiba lakut kapor bat ka samoy expired bandi palpa kino yalam jong kini ki ar seng kilayat ho ba lapin kup bor yaki ban jurep dukan di jing bam daki bor joka food safety ka sorkar jela uba kerbok malai general secretary ka RBY DSO ulaong Kadau balapan long yaki banle yakni kakam kalong bakidon kidukan ki balapan ken yaki jing betha jang ka food safety jang ka sorkar jela. Yaki dukan ki bapan ken yaki kendon ka food safety la IT haki pulet banto kit benya bat banle katkum ki kendon an ulaong. Yes, thank me lembat ki MPSO Ribhoy district din bang ilang panjumut na po
website dongpo dangta hadian bangi lepat jemut hiru na u SP jong ka distrik Kejongi bangin pan jirap apta bangile ya kan surprise checking na bata kini kijingdi jimbam hapo kini kidukan kibadan hapo area jong kanompo bat kathong kejingi kalong ba hadian bangi layo ya kejing ujar kibabun na kinang kendong bat di pajba na gedong kathan kejingi hadian kata ngilale ya kan surprise checking dan ngilale ya kan surprise checking ngilalam ba ya itu kidukan kamtam ni ki restoran ya ke terkombu jeki ya itu gijur gijap ilap ba kamlong kacaka kabade benbu yaki bat kejuk kepor ilap bagi bebun kijur ba kibu hangtu de ki balada put lupa ya tu bapot ki branda bat ya ketu ke citeng na ketu ke babah pade ki ot ya ketu bat ki sa jet ya tu ujur te kalong ke ke ba isanyat ba na kaliang jengi kum kaseng abang ilap habang ilit ciking bertagasi bat kidandro kidukan di Marbam Mardi ngilap ba ya gitu jimbam ki blakot ka expired ya gitu kidang di yang ipajba ibabon kinang kedong bapli haba kiwan na kisnong kithaw gujengki ibapli kiutip ya banpet ya kedu ka make fedat bat ka expired de ki bapli babon kila kumthet ya kiteki ki jimbam lene ki mar ki mata banagaliang gitu ki nong ang di yaki te kani kalong gejeng maham nagaliang jog seng gejongi yin musyong klikti bat nang ni sakman iseu gejuk keper iseu ban ai kuble gerbang ya inspector of food and security ba nagaliang jik uru ulayele hi ban lik checking ya namta ka kamram gejuk ulayele hi ban lik checking haman la kepor te hadin la kataru nomor banagaliang jengi abang iyo ya ketingjur lagi pajba ila pecang berbuden la galong ne am katum kedai kejing grand jong u inspector hadin kata pada ngilam panagaliang jong u lale ya kam te nisngeu ban ai kejing kublei kerpang ru i ibala yele la gajong ka kamram ban penbet penbiang na bata kejing balang jong kadong kathan gejongi niseu ru ban ai kublei lang USP badan borom jingi bat ya besi inchat jong kadong po ibala kloi ban sya ingi ban le ya kaneka ka express Melek ya kena surprise checking te nang len sakman kena kalau gejing kepat bat hakju kapor ro isngeu pon pau ba teng kidon kidukan kiba what ya ka license juki ro kamdan what ya ka license juki ro kamdan Henry ngilap bagi ki penyak ya ketu ke depan ciki ki kumba ketu kim borom syu ya ki darbar chnong lane ya ki nong penyak ki depet ya ketu ke kam te kani ngasngeu ban pau sya ki ramba chnong ba soba haba ki don ki dukan pok chnong ki thau jungpi ele ban chet bat kitu ki khubor ngla poi shaka bakut tarhadu bagin daya syambiang kublei shibun